Kani kadika rijungi batlada jia kano kabasniu nginhab ban kit kia mangi nakamta kari. Ong Ubridge General MD Nazim Ud Daula kari Bangladesh. Ubridge General MD Nazim Ud Daula, Ubadai Director of the Military Operation Directorate Kisipai kari Bangladesh minin kasngi. Habai keren bat kilat patai khobor had Dhaka ulong. Kani kadika rijungi lada jia kano kabasniu. Lada ngikwa ban pene iya kani kari ngihab ban kitkli mangi. Bat ngihab ban lehi dalade. Bat lada don ke kabab bakla. Ngidon kajuk ka jingkitli nakabenta kataru. Katkum ka khobor The Daily Star. Habat jubab iya ka jingkili halor kalentiat. Jong ka jingyarap iya kibriu harakine. Hapo kari Myanmar. Kepala terwa daka United Nation ulak kentu ya kilat patai khobor. Bakim day ban patai bakla ya jinge keren kibadang ya syakmat. Hakabaya day bat ka jinge day hapdeng ka sorkar bat kisipai jongkari. Ngam ngait bakani kamat kalapoy syaka kerdan ban penlong ya kum kani ka jingkento. Ka sorkar bat kisipai Bangladesh kia trelang hak jinge trelang. Bat kia pendap penbiang iwei ya iwei pat. Ngibut ya ki jingta jong ka sorkar. Don daw ban patai dak kumwei pat lasot syusyu. Katkum ka The Daily Star ya ka jingkren cung MD Nazim Ud Daula. Teng wat haki long yeng long semru lak bandon ka jingbom yos thu jingmut. Kum juru de kinong ya shimata baper. Kila ban penpau ya ki jingmut baper. Haka jingpenya iya kari. Andrei kata kamut bakadon ka jingya per ne jingya kenat. Om shimla ja ye kabakum kata ulap benrap. UMD Nazim Ud Daula ulak keren syairu baki sipai bat ka sorkar sipor jongkari Bangladesh kim sim ya tenju ngidang ya trelang bat ngangit skem bangindang ya peteng banle khamba hakini kisngi banwan uloong tani ka jingkren kalong hapdeng ki khobor balami ka jing ya pat hapdeng ki sipai Bangladesh bat ka sorkar basipor jongka balakli da Muhammad Yunus hadin balap penhap syukino ia ka menteri rambak barim ka Sheikh Hasina. Kisipai jong katai kari ki penbor ya Muhammad Yunus boon penlong no ia ka eleksyon hakabakut cung usnam arjar arpusan.